Go ne ga runya kgakgauthano gareng ga bosekisi le babueledi ba ga Modise tebang le bopaki jo bo tlhagisitsweng ke Tebogo Mokaedi jaaka modiri wa kopolasing wa Maloba. It is demeaning to assume that somebody does not know how to feed a pig just because they have a low level of education. And I personally think that what should be withdrawn is calling an adult man a simple man. I remain with my objection. I called the person a simple man. I said, "As a simple man, salt of the earth." That's what I said. You can play the record. I object that I'm called a racist. And there's absolutely no racial connotation. Le fa bosekisi bo ne bo le kgatlhanong le go gogela morago ka ditatofatso kgatlhanong le Modise, Magistrata Ben Ntebele a re ga gona bopaki jo bo bontshang Modise a le molato. I agree with the defense that the person who was supposed to be charged is Tebogo. And the prosecution also went to an extent of saying that this dying of the pigs was not only during the period when Tebogo was there. These pigs were dying even during the period when Shadrack was busy looking for this, taking care of these animals. Modise a re o itumeletse tshwetso eno ya kgotlatshekelo. E ne tla be le gore go thata ga kgotla ene ka mpona gore ke kare ke le mosadi ke sa nyalwa ke godisitse bana ba dependa mo go nna ke be ke raka diphologolo ke be ke ya go di bolaya ka swele. Babueledi ba ga Modise ba re ba ikaeletse go batla dituelo tsa ditshenyegelo tsa matlole mo go ba bosekisi jo bo ikemetseng jwa AfriForum. Sentle Indihihi, SABC News, Potchefstroom.